عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر. كسيدنا أبا هريرة بتلف حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا الله ملكتنيا وطوالو ذات يوم أو ليلة يا شكراوي ነው አንድ ቀን ወይንም አንድ ሌሊትን ወጣሉ فإذا هو بأبي بكر وعمر እንደዚሁ ደግሞ ሰይድና አቡበክርና ሰይድና ዑመር እነሱም ወጥተው ነበር فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة በዚህ ሰዓት ከቤታችሁ ምንድነው ያስወጣችሁ አሏቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قال እነሱም አሉ الجوع يا رسول الله በዚህ ሰዓትማ ረሃብ ነው ከቤት ቀስቅሶ ያስወጣን አሏቸው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا له أني مكون دزانوالو والذي نفسي بيده نفسي بجوبه ونشوف الله ملالهن يالو لأخرجني الذي أخرجكما يا أنتن يا سوطاو أنينم السنو يا سوطاين يعني الجوع مالتنا قوموا تنسوالواتشو فقاموا معه الناس مابرو تنسوالو فأتى رجلا من العنصار فإذا هو ليس في بيته عند عنصار سوي بيت متو السو بيت النبرم فلما رأته المرأة يزاي سوي ومستبايتشاتشو جزي قالت عليك مرحبا وأهلا عليك እንኳን ዲና መጣችሁ ግቡ አለቻቸው فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ አይነ فلان እገሌት ነው ባልተቤትሽ የት ሄዶ ነው አሏት قالت ذهب يستعذب لنا من الماء لنيا وهلا مطالن ሄዶ ነው አለች إذ جاء الأنصاري በዚሁ ሰዓት ያ አንሷሪ ሆነ ሰውዬ ቤቱ መጣ فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ አላህ መልእክተኛም ተመለከተ وصاحبيه እንደዚሁ ወደ سيدنا أبو بكرنا ወደ ዑመር ተመለከተ ثم قال ከዛም ብሎ አለ الحمد لله ምስጋና ለአላህ ይሁን ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني بزاروا للت بزاروا كان كني يبلت انجدي يمطعبت سو مدر ላይ የለም አለ እውነቱ ነው قال كزم ብሎ አለ فانطلق فجاءهم بعذق ከዛም ቶሎ ብሎ ከቤት ወጥቶ ከተምር ላይ ማለት ነው የተምር እሸት ገንጥሎ ይዞላቸው መጣ ከዛፉ ላይ ቆርጦ ማለት ነው فيه بسر وتمر ورطب የእሸትም ተምር የደረቀም ተምር ያለበትን ይዞ መጣ فقال كل من هذه ይሄንን ብሉ አላቸው واخذ المديه ከዛ ደግሞ ቢላ አነሳና ፍየል ሊያርድላቸው ሄደ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛም በዚህ ሰዓት እንደዚህ አሉ إياك والحلوب حسبوت رسول عليه الصلاة والسلام برحاب ውስጥ ሆኖ እያሉ ምን አሉ إياك والحلوب የምትታለብን ልጅ ያላትና ደራህን እሷ እንዳታርዳሉት فذبح لهم ለነሱ ፍየልን አረደ فآكلوا من الشاة ከዛች ከታረቹ ፍየል ላይ በሉ ومن ذلك العزق وشربوا ከውሃውም ጠጡ ከዛ ከተምሩም በሉ فلما انشبعوا ያንን በልተው ከጠገቡ በኋላ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رسول مالو لأبي بكرنا لعمر አሏቸው والذي نفسي بيده نفسه بأجبت تازچو بجب هونچو الله ملاله አሉ لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة በዚህ ባሁኑ ጸጋ አላህ ዘንድ የቂያማ ዕለት ትጠየቃላችሁ አሉ أخرجكم من بيوتكم الجوع كبتاችሁ رحاب ነበር ያስወጣችሁ ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ከዛም አላህ በፈድሉ በከረሙ ማለት ነው ወዲ በታል ተመለሳችሁም ይሄንን ጸጋ ያገኛችሁ የተወፈቃችሁ ቢሆን እንጂ ይላሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም إخوة الكرام والأخوات نحن እኛ ስንደት ነን ብለን እስኪናስ አላህና መሰግነዋለን ያ አላህ አላህ ስንትና ስንት ጸጋ ነው ያዋለልን ማን ነው ከኛ መካከል ተርቦ የሚያድራለ ሳይበላ የሚውላለ አስቡ ሱሐቦች ነበሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸውን አሽረፈል ኸልቅን የሚያክል ሰው ነበር
ረቧቸው ከቤት ምግብ ፍለጋ እየወጡ ያሉት ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ እነ ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ እነ ሰይድና ዑመር ማለት ነው